Karasira Aimable ariyahuye yiyahurira mu igororero ku munsi wa nyuma wo gutaha Imana ikinga ukuboko. Uyu mugabo ibinyamakuru byo mu Rwanda n'imbuga nkoranyambaga byari byatangaje ko yatashye, ariko ntabwo ariko bimeze, kubera yuko ubwo twari dutegereje ko asohoka nk'uko abandi batashye, twakiriye inkuru mbi yuko yafashe ibinini nk'uko yabisabye, kuko asanzwe bifata by'uburwayi bwo mu mutwe, afata byinshi, afata doze nyinshi, arabimira, agira crise. Uyu mwanya tuvugana ubu ni saa 3 z'imbere mu gihugu mu Rwanda no mu Burundi, ariko kandi ni saa moya ku masaha amasaha ya GMT. Uyu mugabo ari mu igororero rya Nyarugenge mu gaklinike kaho kavura abarwayi baba bafite uburwayi ariko n'ubuvuzi bw'ibanze. Ntabwo tuzi uko biza kugenda, kubera yuko byatangiye kare. Karasira Aimable yagize crise, atera amahane, abashinzwe umutekano urumva birumvikana ko abacungagereza baramufata, baramuterura, bamujyana muri ambulance bajya kumuvuza. Ageze mu bitaro agaragaza koroherwa.